Welcome back to our channel. Vanya chuan Japanese rice ball onigiri kan siamang. Heng te hi kan bol lo man turte anni. Buban senti hi dut no chan ve silfai sanya anoya hian bu fai pa ngai no ni silfai sa tho kan bu hi kukara hian kan chum minang. Hei hi sangatrin tuna can anya sangatikhat kan manganga kan rice ball filling satan hi seaweed nori seaweed sanya sesame seeds mayonnaise sesame oil tea soya sauce hengho hi kan bol lo man turte anni bu fai kha kukara kan da a tui hi kan kuchal inrin masaber chen hi kan tela tiang thingpui in no po hi kan tui pol tur te na man thea bu fai no khata tui no ni kan leize lang future ko kar hi chu apit ve ngai lo voi khat sau nang kha kan sha thuna khan kan tinya manga minute somni kan uranga chon me kan ofang tuna chon cho chi hi kan lo ro sang aram rep thlengin kan kang mui don ni tel tel lo hian kan dadaya bola kan roka sira kan lo hunga sesame oil hi kan kuta kan noi mo mga hi kan zuk chulang ti hian brush te po man the ni seaweed hi achi har ema kumni thleng po da that theya chataka kan chin phui that chuan tuna fish kha sangajin kha kan honga atui hi kan thli chhuak ang atak zong kan la ang hi kan tuna sanga chu alonita sanga china changa kan lak chwa hi kan man tur chu ani a bom te ami hetang pakhat po hi tuna recipe han adai ani chuanin abak song hi ke chu bom ni ang zat vel hi nya recipe danga cabbage roll filling satan ka mangle don ani bol ya na khan kan roka tuna chuan chopola nom jong nan dark soya sauce le mayonnaise kan lo chopolang khami bom te ang kha kan man chuan dark soya sauce hi tablespoon khat le mayonnaise tablespoon ni kan mangang tuna chuan khami bom te sanga bom te ang pani ang zatvel ni wangin a double zel kan mang don ni amasa a chuan dark soya sauce hi tablespoon khat choi fan khat kan pol photanga chuan mayonnaise kha choi fan ni tablespoon ni kan polanga chatakin kan chopolanga chumi nuwa chuan abak chu khatyang tho khan mayonnaise kan chopol lenga dark soya sauce kan chuan chata kan chopol nuwa kan filling satan chuan kan mang don ani tuna hian mayonnaise tablespoon ni chu kapol mek phot ani tuna mayonnaise tablespoon ni le dark soya sauce tablespoon khat ka polbel hi sanga bom te kha in man chuan abur te kha polbelangai lawa ke chan abur lian khamana wang khan asanga hi atama adabolin kapol ani mayonnaise le dark soya sauce kha hetiang hian chatakin kan chopol don ani asira kan chinanga kan lo hung siang tuna chuan bol lian kan langa kan chokha kan khor chhuakang kan cha chumpo hi arum tui tok don emani amui hiam meya cho chumre rang hian among hitle me han ti ut lui deuh hlekila atui du zwal bi kani
thil reng reng chu chopol don hian bol lian puya hian handa mai la chotol te mani ne taka chopol kha ola chi hi tablespoon khat kapola chuan sesame seeds kha chochi kha kan mui kha ti han thum ni tablespoon khat omangvel kapol ani tuna chuan sesame oil chochi tel hi tablespoon ni kan pol liang cho a hian tuna chuan cho hi kan hlom dona kuta abet lo nan tuin kan kut kha kan ti hu ma sapotang nawada ai khan bola daila kut khazuk chaila olsam le zwal ti han cho kha ka swak choka ka kuta khan a size tur chu mani kut pha size azir te po ani theyang chuan ti han kan tuna feeling sangat chin kha kan daang achunga hian chuan cho kha fiani na mo kutin olsam le zwala kutin kan la anga kan vombe yang chuan asanga lo langa pyang kha join du le kan zukhu bel lenga ti hian kan hlomang nge takin kan hlomanga hi kan rice ball tur chu lo ni ta a chuan nori seaweed sheet khan kan tom don ani seaweed hi luya thlai chi sang sang lakhom rebrowa hetia siam hi nita a rebro to nu ni wang hen rei tak ada that theya hi kan lo hong to ani po in airtight container a mo phui takin sarangin daila mun ro la ya rei tak ada the ni he poi ke po kan nei na rei to emema tihan ala thareng ani chuan a chuang bang khati khan ka tuam to pasi wi chian ka chep thla ani chuan ka char khom le hengau hi ai ten ka chep te lenga chuan design dang siam nan kan mang leng rice bola kan hlom le anga kan ti ang pa ngai bok khan chuan kan hlom nuwa tuam vek to lo khan kan chep sin te ho hi ti han kan phulang hei poi hetia zutal ai han kuta tlemte tia zuk wa bet kha ka recommend zo kani tikhan design ni rice bowl chu kan lo nei ta a design dang kan siam leng tu na chuan sushi te kimbap Korean kimbap style ang khan lok angin thingtum angin kan siamang kan cho kha kan da anga kan seaweed sheet khu awain ka mangdon lawa chan ve tu na ka chopha na chin cha ko ka mangdon ani kan ti dan tur chu cho khu ti khwan kan langa kan ti pharanga cho more le lam khu kan zuk wak thwa don ani arol na met kha ka mangdon lawa chuwang chuan ka ti dan khu uluk takin lo en don nya cho kan da zo hian a feelings kha sangatin kha kan da liang ti hian tuna ka sangatin tuna ka man ang kher hi kan nei lo point mackerel tomato sauce ne na omang chi te pokha atui em ani ka siam thina ke point ka mu zo lo changin ate si a in tluk lek ani tuna chuan ka rol to do na asir le sira khwan ka zuk mananga alai khu ka kuzung puin ka dom anga tikhan nge takin ka nem bet zel don ani kan rice ball roll kha a phelo nan tikhan nge takin ka noranga ka nem bet bok nga tai theyang ber tu khan mai ro chu film khur tak chung si in chuan a tlang le tlang cho kha in photo a chuan kan chep thlang a bak zong hi chuan design dang siam nan kan mang leng atlang ai khwan tui te po tlem te zuk noi zawila ain charbet olsam em bok ani hei hi kan kimbap style siam tur cholo ni ta a kan ka tang chemsham deuh kan man lo phei chuanin uluk takin zainga ya a sheet khu a chet ve theya amoi lo ani chuwang chuanin tikhwan dimte in kan zai thla ang chemsham takin voi le khata kan zuk zai pop lawang zoite te kan zai thlang
tuna chuan rice ball design chi thum kan lo nei ta a design dang le kan siam ang tuna chuan tuna mi hi rice ball a chuan in an siam dan tlang puin ya triangular shape in kan siam ve thungang nori sheet kha tikhuan kan chepte le chhonganga chuan chok kha kan hlom le ang kan chlom hi tuna chuan oval shape in kan siam ve thungang art tui ang shape khan tihan kan la a kan wak thwa lenga aron langa piang kha kan khu ze langa chok khan chuan shape kha oval shaping kan siam don ani chuan alai taka kan zai bung lenga chuan khami nori sheet khwan amonga kan tuam ve thungang mual ang deuh triangular shape ang type deuh kha kan lo siam zo le to a tihan chili design li kan nei to a tuna chuan nori sheet chi ka fa te phe chuan an ngei na lawa arim hi 20 vak lo dum rim ana man tia chuwang chuan tihan a plain top hian kan siam le ang tumbai lek mizo chuan kan ti meng chu achunga khan feelings kan da kan lo hlom zo le ta a tihan design chang chang kan nei ani tuna chuan hetiang ang ball chho hi kan han endik nga hei hi kimbap shape anga kan siam khan nya hei hi plain rice balls nya chuan heti lai mi hi triangular mual ang deuh shape kha anita a chuan hei hi a full a kan cover chuan hei hi a then kan nori sheets a kan tuam kha anita a taste kha nori sheets omle omlo khan ati dang lam ve a ashil ve bok ani hang tui emema mui tui bok sia por the emema keni po hei song hi kan chung kwa a zanina kan zanria turania alok ani kan por du olsam bok sia no pangtan po tihan ka zai phel le a olsam taka ken le ani theina hi alandan chunita chung po atui a in lo siam ve anga atui le tui lo comment section at in ron soidon nya kan video te min lo clear sak china kan lom min lo like sak phe hi chuan kan lom le zwalani min lo share sak ula kan video la subscribe lo tikhongai taki min lo subscribe sak ve don nya next video a chuan khami feelings mang khan cabbage roll hi kasiam le don ani min lo clear sak le cheu don nya bye bye